Ka Meghalaya Football Association hak arpuai terik urisau arjar arpusan. Kalapin ku buram iki angut ki samla kata ka Alisha Lingdo badia ka Boni Filia Shulai ki balayo lar ban mi khmat na ka India hak under 17 AFC kaban long ha China ha usnam arjar arpun rio. Ya kejimpun ko buram lapin dep hakapor badai ka half time jong ke jingale kai hapdeng ke India bat ke Iran jong ke Women Tri Nation Tournament kabalong Haji N Stadium. Hagani kesngi lapin ko buram yaki da usumbut menteri rangba ke jela uba preston tingsong ha ke jingdon lang u Commissioner Secretary Ketanat Sports uba Frederick Harkungor, u Director Ketanat Sports and Youth Affairs u Didi Shira, u Presiden ke MFA uba Hamlet Darling, bat kiwi ki dukhan ke MFA. Shop te ngai ngu yu blei nama bala ai ni kamat ka bakoi bakya ni la yo bandan ringkat akan ka por bani ban wan ban shim ne ka jingpin ko buram ni ai ngu shai ka MFA ru baka khod ini baka pen ko buram ini te ka jing nak kai bangi wan ru kala long ka bayai bai renti ni yo ban kheta ka so ka job tingi ai ngu shai yu blei nama ba ai ya ka sabang la don la persang ban kiuma ta ka por sabang ila kay AFC te kawi ka kalong motivation ini namar ni job ya ka SAF under 17 te da ka tu ka jing ka confidence ni let ka AFC qualifiers te ka team jungiru ka first half ka sedlong yap mo ka jila kay bahare tangba ngilong pat ka team ka ba fight hadu bakut te man na ka game ka second half ni ile kham habek te ki kati mangikendu apo AFC qualifiers ru kilong ki ba biang ka Kyrgyzstan ka Uzbekistan ki lakaru ki Tibet tangba nipat nimduna ni fight be hadu bakut tin khamla mangi ya ka bormat ka spirit mo ara ni jong yong ningkong ka minta ka women's football mo apo India kala khamkio namar ba da fipet ka senior team ru ka under 20 bat ka under 17 nilayo ban qualify na ka benta ka AFC Cup. First time hadian arpusnam ka under 17 hadian arpuwesnam under 20 hadian arpulaisnam bak ka senior hadian arpusnam te kalong ka achievement ka bahe na benta ka regioni te nga kermen ru baka football association All India Football Foundation ru kadang te shitom kadang yarap ini banbu ta camps ki training ban training hakum ka team bat nak ban prepare khantam nak bentakan ka AFC Cup ka ban sawan ka ban salong ha u 2026 araja apundre ha China te kum ba pyo hisa ki team mangin second ha po AFC Cup te kemde shure kum po qualifiers ma ngila ban kindo kum ki team China South Korea Japan ni ki top team ha po top 10 te mentally hab long prepare bet so jungi ru ba ka level ni hab long kiu nak ni hablong next step namal badang isa ba kaju te no chance ngilong maslik participate ke AFC te nadu mentahi ngap sedang ban fokus not bad mentally physically nakabenta ka AFC bat ninyo ban let ban at least compete hindi datang ban participate ka AFC Cup te ningkong te por ni ngayo ban tip sha ko ba Elisha ru yo ban lang nakabenta ka trial nakabenta ka SAF ngas ngala comment si siya namal balong mencham snam porlet maroy long susi ma namar kami haliang ibon ki player betebet tang ba kumut tang mga marwe sa select long kadon kata ka jing sngong namar kami haliang kinthai la nation rang ro kimde ki baduna ka sports te tang ba bonsin kimi haliang kim da bon ra ki balakay na bentakari te por ngayo sngong ba iyo banwan nga sngong comment siya nga nakwa ba in tang kiu lang bat nga mo ni let lang rengkat ba te por ngayo sngong ro bangidon ka team nga ningkong tangi engu ba yublay na mangi long ni sngop kaman ha masinyo sngop bangi ha team te Alisharu iyo ba banda kay first 11 ha ka SAF te na sngop kaman siya na banta jong i te por niyo tap ka guru ka deru ba assist Alisha te kalong kam sutenat ma tagay gijing ipun bat ka Bangladesh ka SAF second game niyo ban tap goal i assist Alisha na corner te ngayo ban nga sngop kaman siya te por ni one pai biang sa po India na benta ka AFC Camru ni yo smo bang yo ban dan biang ka team ni yo ban lang sa po Kyrgyzstan te ni smo comment siya ban wan ra nam bat buram siya yang sa samba
na benda ka stage. So kemani namar ba ni ayo mau ban kai bara anur bat boni ru ki motivate yang mau ban kai ba bat coach ru ki motivate yang ban practice ba ban kai ba persang baik ang kita bat ini baru kemen mata jami mau ban kai ba je ke ka bang kwa ban ong ya bar khoi ni tang thairu shinrang ru long nai give up ra namar ba gum dafi treshitom bat pio kata ka exposure kata ka experience ba yaki ka sab jong pila ban poi ha ka level ka ban present ya ka country mo te ki shinrang ru idon ki shinrang ki belakang na kari ki perlok jong ki belakang na ko kari tang ba long kitur kim dan batip long ka da kim dan batip ru mut kiwi brio ki kimik paru ha po shlong ki kinum tip sapang dong ki tekin saong baik ka football te kam dan karia mo num poi res tang balong ki man shinrang ru ki balayo bala kai nagari te ngikim theru menta ngilayo arngot te se dadang dang don show menta ki latip kale ajungi ru idon ki player ki bala kai football ki batebet te kiyo show mo menta snam ngiyo arngot the next yo salai ngot sangot ru long akwa bakan kiyo te ka state jungi de tang manyo tang mangala nya yo tangi arngot ngakwa ba bat kan the bat shinrang ngin yo ban la kai naga benta kari wan ra ram ya ka state ka jungi bat nginum long res sadien ne don ki ek jing na namar ngim dunare ni don tang ba ka tang ka exposure bagi don kam ka support na yang nasem na kibrio na ka government ban ai lat ini bangin la kai ki tournament shabari ai bagi i ka sap bagi scout banyak ban represent ya kari